muthikire Wero FM kugwatanira na unikire mubango jotudari mwe turi mwathani aijene nikenda nkuma ya wega atamba kunthe na uria ugaga mwathani atio ni kuritethera wariti no mandiko ja kuga and so ningwitikia na ma ukethira ukiririte ukathikira na ugategera na wone ati mwathani kari mwathani umwega na mbere mantu jange jonde gatumba kuthwa tukimushokeria nkatho nikenda ntikari migambo yakwa ende nkombi kuthwa nkiara ya migambo ire wengwa aijene Murungu Baba, Murungu Mutana, Murungu Kirundu Mutheru, ibwega nyuntu bwa wagiru bwaku, ibwega nyuntu bwa kwithirwa mwathani nutumite tukombe kuthwa turi moyo, ibwega nyuntu bwa muthikiri oro thikirite na mutegeri oro tegerete mubango jojo, mwathani mwe inya arate na inya, mwe kwenderwa arate na kwenderwa, mukarie no getani nawe mwathani wakiao, there will be no any other attack, Almighty Father, kire attack sirio mbeti kuthwa ikimugwate na kumunya mali na kumwangaratania, mwathani wakionda romba ugo wengo kwethero gitonyera katikatene ukombi gutamburanga untura bore bunde bumbi kwethero bukimuthangi kiari etwenere ya Yesu Kristo ibwaga nyuntu kwa kwethero anumbete kwethero rungamene na uni ndarombo kantherie nikendo ukombi guntonyo karie we wengwa mathithia jaraja kethaja kithithika mwathani we wengwa uketherwa ukithithia mwathani mbajwiri uketherwa ukioria wengwa igwo uketherwa ukioragia mwathani Murungu Baba wonokanio bura buketha ukionekania ni wewe ngo ketha ukionekania ndetia impact ekukuma igururi etwenere ya Yesu Kristo na wete kiokire ana baku nekenda John deja kathithika nyuntu bwari etware yaku in the mighty name of Jesus inkuromba mwathani ukojurie mwathani Murungu Baba kanywa gakwa mantu jaku jara wengwa wenda mwathani Murungu Baba jaigika ndaromba mwathani Murungu Baba baria baunikangi bakombi kwithirwa mwathani ukibaporeria na nkoro ciao ikombe kwethirwa ikigwirwa kurombera bara bena endo bao bara bombe tikuthwa bagitigwa ni endo bao bare mwathani kuthenya bagita makanisene bethirwa bashingirite rumune ciao bakiriraga bomba kwethirwa mwathani batikumba ikuthithio ntobweku kana bweko ndaromba ukabena mire na kiao gyaku gikitheru mwathani wakiao ukababorerie kabae mwathani Murungu Baba comfort we wengwa rietwenere ya Yesu Kristo ndakuromba amen amen ibwega sana mutegeri na muthikiria wantu kwenarwa mwathani nombeti kwithirwa gikureta aja nikenda ukomba kwithirwa kigwa rututo rwawe ruria akethwa akimbikira na ntikembe kwithirwa nkiugaga mantu ja mathugani jakwa na ntukwena ro turiarire mantu ja mathugani ja Murungu mantu ja wene ja marito ende we muntu wa kuthoma maandiko taka nkuga ni njathomete muno ende we muntu wa kuthoma maandiko ukomba kwithirwa ukierewa mathugani ja mwathani ubwo uri muntu kuthoma maandiko ugaburirwa ni mwathani jara amenete nyuntu kinya kiri maandiko joke Proverbs na kuthirwa akiugaga kwina mantu jara menete mujatantatu ende kwina jamo gwanja jara menete muno Bwana Yesu asifiwe and so kethirwa kimenyaga ithugani ure mwathani kiri mantu jara amenete na kwina jara jangendete na kwena jaraja akuthugana iria kwa rutitorwa na arua ni mantu cha ithugani ore mwathani kiritwe in the mighty name of Jesus Bwana Yesu asifiwe ithugani ore mwathani na tathethera kwa rikari amwaje John the mwathani ntukwena arua na kwenda turirwa ni irumi biria bajojo bera gwiba tutigire shetani ashindwe na kwenda twethirwa tukiurirwe ne minoga ere tunogetie ndene nja ciato ere tunogetie ndene mabiashara ere tunogia ndene ngugitie tu ira tuditaga ndene nja cietu mwathani na kwenda twethirwa tukiurirwa ne mantu jare ajombeti kwethirwa jagetu inya ego orenchera mwathani na kwenda orirwa orechiuria nkorirwa tena nderugura metho njongatiethera kire four corners cia thingo mwathani na kwenda orirwa nikia na takomba ikwithwa ukiorirwa ni mantu sasa mwathani na kwenda orirwa ni kumenwa kuri omeni mwathani na kwenda orirwa ni gambarerere kotini ndete kuthira arenda wethirwa focus ne thugani yawe weingeri nchereu tekenda ogambithwa gikuo tekenda ogambithwa menyo tonyote kwa tekenda okara ore okuthugania wingeri nchereje nekenda oga focus ne thuga
ithuganio riri ria mwathani gukarekete ndana nja yaku nekenda ukoma igo focus nekenda ukaigwage kwariria ntukwe narua gukurukira maandiko jawe uga focus na ithuganio riawe komi ojo kuga ikomi kembeta kukarekete ojo kukarekete nekenda ukoma kuthugania mathuganio ja mwathani na tajakari iguru riakwa wategereire mene witetire mene bya kumatigania weteire mene bya isioro weteire mene bya kiberetia na kerua ene no koria mwathani kweno ntobo mwango ogotwera kweno ntobo bongo korombera bwa manto za kwaze tora tiagirete are kwera bure kareka bubunda nekendoga focus na mathuganio jako Bwana Yesu asifiwe kwena muntu umwe orea obati kwetherwa oge focus gukurukira mathuganio jawe jara mainge tore focus manto za miunda eze tutigeri tokaonerwa mathuganio ja mwathani jange toka focus anga nonto ikwobyo kareka ndene nchete nekerumikira twatigerwa ibabyo chocho tokaonerwa kwena thuganio ra mwathani Nenge toka focus nore antobokara ndene nje cia ora batharimi tokorerwa kwene thuganio ra mwathani iguru rietu itotienda no tienda nkoroki woikire muntu uri ogatienda nkoroki etherwa kiuga inkwenda gutweka mushore wa kwena mwathani inkwenda kwetherwa ndore omwoko bwetanirwa na mwathani anarende mweya anarenkegeragia nange tiomaya mwathani aregetegera nkorwe kwako na te nkorwete nekothingatana na mwathani Daudi Murungu aretegera akone nyakethera na meya jange jonde. He is after God's heart. Kinyo kedro kunganganete. Inya kedro kawa ibikete bongana. Kinya kedro aja kujare tuwe bongana. Mwathani aritho jankoro akauga. He is after my heart. Aretegera kona. Noetenyenwe na nokomwenda mono. Kwena murebya ntwamwe anyuete na anywa ende nkoro ewene kwigwa oni nkwenda gotsemanya na mwathani kwena mumara mari omoro ngamaga njerene otuko na muthenya woweta okiorota okethakaga okiugaga ninge ibiga gwa mpio ninge kwe ubakaraga ende na gotiomya ntuko tiothe akiugaga ntuko mwathani akandi tokombone bobo jara mainge ne marundu jathera gwajarekire baotwe orerega kwia tenyonto ko bui mono ne nyonto bwa kwetherwa kote na kirundu kiu orerega kwa mara mari tenyonto kwa geri mono ne nyonto bwa kwetherwa kote na kirundu kio mara mari tiga kuora taweya babara bange wambe focus ne thogani orerera mwathani nyonto irio mwathani akwenda focus arioke na manto za kujakira na iketo mimandiko za kauga tiga kuigerwa bobo manto zaria aintobya ntobaba tiga kuigwa boyo ora bokera mwathani menyana mibango na pokinyabo tiga gukara ukiura yana kibothari mona oni ntora irimene shetani ashindwe kote gwetera kote tui tiga go focus na delay kote gwetera kote tui tiga gukara kirombaira mantu jange utambete go focus na thuganio riri mwatha delay gatuma wona impossibilities nonto mwathani ethera gwena mibango ewe kwa urira wetherwo kimenyaga kwena mubango jura mwathani akubangaira agwekete kwa nekenda kwetherwa kwena roteto rwa werethwa ruki karekore wengwa kwenda arendo kara miake wethato tena mwana nena netano nenye 10 nyonto nembigetwo mokoje jama inge mono arenda gukareko nyonto bwarietwa yawe tiri yako na nyonto itwendete kuigwa twena marietwa itwendete kwethera tuingwa twena marietwa jotokeria Bwana Yesu asifiwe. Jago sio
wa delay niki tonto karete miaka mingi utina mwana niki tonto karene miaka mingi utegurika na nteguri niki tonto gote ukareka utobuna nyonto uno kwenda rietu ija vive ke jonda nyonto rietu ara mwathani nanga kwera nama ethogani ora mwathani rethera gwarere athere okethirwo tena there ndene aku kwena rietu renge ogotwa kwena monane jonge ogotwa kwena gokathwa kuri ogotwa kwena oro kwenda anto bakuona barungama kwena oro kwenda anto bakuona buigwariri te baigwariri te nyonto bakwetherwa no go focus na mathogani ja mwathani Rĩrĩa wethera guote na thĩrĩ rĩrĩa okorokera anto ananto batera kuthithĩria ũrĩa wendaga ũkaga thĩrĩ shetani ashindwe na nso mwathani nchukwe narua na kwenda otorita na ethũganio rĩawe wa mbere ethũganio rĩawe iria thĩrĩ kĩrĩ bautwi peace kinya wethirwo ri nchera wena thĩrĩ mwathani muntu akuringira thimo wa mwera undi na there mwathani wa mwekera inya we uri ome tekoko mutisha inyonto nuije kwene thugani ore mwathani na ore wetagira mwathani atomba igoshokerwa nendao ana tojo ambira na there na uni ntena there ntora mpendetie thokone ana tojo mbira ndi na there na there nchera na uni ntora tena there ndio bisine kankuthugani urampo ndomba kubuto rojo kana auke ana tojo wajetwe ne tibitare gokeretwe kogoro komo ka jaire kana uneki kana eri report iteagerete na ta kugonde na there mwathani na oni nde na there mwere ntena there ni marando zarande nacho. Bwana Yesu asifiwe. Bwambere no mwanka withiro wina thiri there eriumana there kadro kiumaga yukunere ya Jeremiah 29 kamusari ne ka 11 iukuri thoma mono ri andiki kinya kirengare ri andikwa kire nyomba cietu iri andiki olova iri andikunya nkorone cietu nyonto maandiko jakuga ibarene bietu bithiro biena ruteto onto nenko manya mathoganio jarambo thogana eria ne umwathani auga ne mathoganio janere. Bwana Yesu asifiwe. Mathoganio ja mwathani kire bue kire tue kire ona ogwa ne mathoganio janere jajange aturi tireta era kinyonto nkogweta manto janto babenchera tekunda nara wethera gwokione kana kwethera wakuthuki Oriana Jesu na kwamba mutharabene na ambabaire ka Jesu athukina tekunda ore wethera gwa ogekarekirwa ni onto momorito bomo kwethera gwa kuthuki inyonto. There is a will of God. Kwena mathoganio kuthoganiria nyonto agakoriokia kumage kuona keu arorokia Jesu Kristo na mathoganio jange jara mwathani ethera gwage tuthoganiria ne mathoganio ja weregero koi mathoganio ja Murungu ja weregero jari umata kiro still Jeremiah 29 ukenderea kabustari ka 11 onto nenkomenya mathoganio jambo thoganaire ne umwathani augane mathoganio jathere te mathoganio ja mathoku nekenda mwekera weregero matukone jenu ja muthia. Bwana Yesu asifiwe. Nekenda gwekera weregero egwa wentera ge weregere egwa wetibitare ge weregere egwa wena marando ge weregere na mwathani okethra wena impossibilities egwe orambete miake uyonga ogoshwa mwana ogoshwa otethio ogoshwa nare orara ogwa weri okwerwa okarira kaini wita yoke na maga ya
weregero jau ni jo mathugani ja mwathani na wakareka wena weregero na kaire wena there wamweta agagweteka. Bwana Yesu asifiwe. Wamweta nonto gia there okwethirwo agikaira oni biaku nthegoro bia kwenda agokathagwa ogwekaira oni biaku nthegoro bia biashara iria cionthe wena cio ogwekaira oni biaku na merigo yonthe nthegoro ere okuigua ego itete origua marando jaja nchereje mbajueje okomeka nthegoro wamweta agagwetika. Manto jau jariuma kiuku nere Jeremiah 29 kamustare ka 12 giriugo na bubuga shoka bombete na bwetage kondomba nani nkabuigagwa tego gweteka kinya bokuigwa naga kuigagwa na bubuga nani bombone rera buganshwa kana nkoro cionu cionthe ikieto minkuga rere okethro gitaira oni biaku okethro cast all the crowns irio mwathani akona nkoro ekwithondekete. You are after him, ote after ore manto jarakarekire igoro kanecho jabara bangi nani reu nkabonorera ne mwathani auga na nkagarura ataebenu nabwe mbothoranie bume migongone yonthe na bume guntu kunthe kuria ndabo nyaganirie ni mwathani auga. Okethro kithoma mustari jujunthe. Bwana Yesu asifiwe. Jaune jo mathugani jara mwathani ethera gwena jo. Bwana Yesu asifiwe. Ethera gwena mathugani jathera agashoka kethena mathugani ja hopes ja weregero nyonto ne mwathani ogatoma wethero akimama agakotoma wethero akimama kirenya kienjigu. Bwana Yesu tewe ngogati kioma ameku iwo ogatoma omameku oroto ngeomba gogwita kukerenya kiejenjigu green pastures akario kiankoro yaku nara yombete kunekanga nara yombete kwetha ekenoga nara yombete kuigwa nenitweri akamera orithia ombe kwethirwa akemeriokia rietwanere Jesu Kristo nyonto bori etwareawe tuketha tukiromba nyonto bori etwareawe. Zaburi 23 ni ekuga mwathani niwe murethi wakwa gutege ntomagekia nato magamboro gabieni nebiria bire na nyakienjigu miuro ne andoje ciakogimura nario kagia nkoro yakwa na agantongeria na njira ire ciagereta nyonto bori etwareawe. Bwana Yesu asifiwe. Nyonto bori etwareawe. Oh God in heaven ethroge to preserve nyonto bori etwareaku preserve ra muthikeria na mutegeri ngogewe nyonto bori etwareaku na menyage mwathani Murungu Baba ne gwo mwekete nyonto bori etwareaku rietwanere Jesu Kristo ibwege nyonto bamande ko jaku jamatheru jarombeti kwethro keja na nchukwenarwa jarajaga tumankoro ciatu mwathani Murungu Baba cimenya mathuganio jaku nekenda mwathani rera twathithekerwa negeo tugekiaga tukamenya nini onto bori etwareaku na rera tugokorokera mwathani meguru ne jomogundu jwagekuo tukamenya mwathani Murungu Baba gotekio tobatigokera nyonto rietwareaku nere ambatene na baotwe nere ringithenia na baotwe rietwanere Jesu Kristo. Nera mbajwa chiatwezera nera twethirwa toke betrayed nera twethirwa toke menwa ne ancho nera twethirwa mwathani tokionwa tweba theri nera tuonwa mwathani tweba ndegoro kapisa nera twethirwa mwathani Murungu Baba tokenoga imanto za ndegoro tokethira tutegokera nyonto mande koneja kuga oni kinyanga korokera mwathani Murungu Baba kinyanga korokera moguru nejo mogundu jage kwa gotege ntoni kiomba
igonkerekia gotegento nkerekia oni mwathani ndaromba rietwa rya Jesu Kristo nyonto warietwa ryaku kaukoje bora bwejerete muthikeria gwakuorwa magoro gwakuorwa nkoro gwakuorwa mathoganio gwakuorwa ibira byomda byomuthangikia bukomba kwethra mwathani Murungu Baba bukithithe kanyonto warietwa ryaku in the mighty name of Jesus. Ibwega ne wendo bwaku ibwega nyonto bwago karania na baotwe ibwega nyonto nwetete ko jadivya ibwega nyonto bakauga nyonto bari etware yaku ibambete gweta makanisene nyonto bari etware yaku ibombete kwethra bakegenye koromba nyonto bari etware yaku ibombete kodhama mande ko jaku jamaderu bakashudia mwathani bakauga gotonge ongana tagwe nyonto bari etware yaku. There is a promotion nyonto bari etware kugote kyoto mbakwaga nyonto bari etware yaku kwena manto zaraja karetikete mwathani jadile jatete korugoka nyonto bari etware yaku mwathani negwatweterete nekenda baba tukomba gukaraga ndoje na ichi nekenda mwathani tutikomba ikwethirwa tukenyara tukaragero terene rwaroje tukarage mwathani tukeribaga rietwane rya Jesu Kristo nyonto bari rietware yaku nokothithia jamanene kaetane mwathani nye koromba yenjaro kaetane mwathani nye kothoma mandiko jaku jamero. Make us to be alert, oh God, in everything that we do, oh God. Kinyarera twethirwa tukithangwa, kinyarera twethirwa tukithangikwa, kinyarera twethirwa tukimenwa mwathani, tukomba kurekana era mwathani, nyonto bwari etware yaku, humble us, Almighty Father, kombe igo toekera inya mwathani wakiao, rera twakurukira jamarito, tukauga ni nyonto bwari etware yaku mwathani, nyonto oborito Murungu Baba, ende nyonto bwari etware yaku ogatombithi in the mighty name of Jesus. Ndaromba ethuganio riri mwathani wakiao riri yaku ria thiri na wirigiro rikaborerie nkoro cietu muthenya jwa narua. Ndaromba mwathani ethuganio riaku mwathani rikombe kwithirwa rikia munyakiri ibara bietu munyakiri mathuganio jetu munyakiri jonde jara tuthithia Kiriana beto barabarenja yetonera Jesus Christo. We cover them by the blood of Jesus. In the mighty name of God. Baba gakaranie na poito mwathani. Komba kwethra mwathani okeba igerwa kiao. Mebango ya mundu nkoma. Owa wengwa kadhivye kwenyangia yo. We wengwa nyonto twingwa totiumba. Mathuganio jao jakerekerekeregwe. Na mathomo jao jakomba kwethra jagifaulu. Na barabonde bakuthithia mageri okabarikane Murungu. Gote shame, gote othoku. Nyonto wene gwotwara era metha. Wene gwotwara era metha. Karere ana bonde bakuthithia mageri o metha. Na jana arue kure yao. Jana negative jatithithika in the mighty name of Jesus. Ndiromba mwathani dilute negativity into positivity in the mighty name of Jesus. Okabonorerie mwathani Murungu Baba itharimo na bara bonde bakuthithia kigerio barikane Murungu kinyeketha batekinyithetie kwetha bakiona ngugi bakameona in the mighty name of God. Rira baketha bakithiria studies chao in Jesus name. Ibwaga nyonto bwa good news ira chiejete ibwaga nyonto bwa kwetherwa kwena mioyo ere waringithia mwathani ibwaga nyonto bwa barabara ndegurwe kajo kaka nyonto nwetete kubathithiria manto ja manene watashuhudia kwa jina lako katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini amen amen. Ibwaga sana muthikiria na mutegeri wa Wero TV nyonto bwa kwetherwa ugitegera mubango jojo atutharimwe ningwetekia mwathani ya kuthithiria mantu jama nene jawendo ukorairwa kwiromba ira rukiri ukiumagaruka na ikinyogo na rire ontho kuigwa kuromba ukayithirwa ukirombaga igitene rira rithera gwaritiri riomo na igitene riomo rietwene ria Jesu Kristo kamurungu agakumbithia kugia inya yawe na ume bwawe in the mighty name of God. Shalom shalom.